Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu ukuthi Kristu kaNazaretha. Sizovula inkonzo yethu inabashu ngesihlabelelo sekhulu amashumi ayisishiyagalombili nanye 181. Sizocela umshumayeli Mukhwanazi waseKhumbulawe sole ngalihlabelelo lenkosi imbusisa. Usuku supha kanjani?
Sicela inkosi ngasikhulu standards. Amen. Amen. Lithuba sizolinika intsha yaleli bandla inhle isuthi kuba ifakaze okuhle lekwaziyo ngamakhosi aleli bandla. Ivese lodwa lanele nisendidelana inkosi inibusisa. Ngekhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Kosamakhosi Nyazulu ezulu. Siyabonga singabantwana bakho. Lo Musa osipha wona namhlanje ukuthi siguqe phambi kwakho, phambi kwamakhosi, phambi kwabagcotshwa bonke. Kosamakhosi namhlanje sesineminyaka u28 ungalozinde wabusisa lenabathu yakho. Siyabonga Nkosi nyanga izulu mthetho ohlaba usumdala emenye ihlaba isamila. Siyabonga mbemvanyelo maqhapha. Namhlanje Nkosi sizothula umthetho sisekelo wenabathu. Ziyahlupha ifundiswa zifuna umthetho sisekelo wenabathu. Sithi ke namhlanje sicela Nkosi ngaleli thubo siphe lona suyithule ukuze bengaphinde behluphe. Manazaretha ukhona umthetho sisekelo wenabathu. Inkosi yamakhosi ehlele ehlane esingcwele unyazo lezulu. Amen. Wena umthetho sisekelo wenabathu ke la. Njoba siguqela siguqise isibusiso sawo Musa wayo. Ngoba kuke sikwenzayo konke kudlula ehlane esingcwele ikhipha isibusisi inkosi yethu unyazo lezulu bese siyakwenza. Ngolunye usuku bantwana baNkulunkulu inkosi inyanga izulu ithatha isihlalo sobungcwele ngokugcotshwa ubhomela. Kukhona inkosi yesizwe sithile ayikhona la emzweni nasephakameni engeke isibongo sango kuyihlonipha nomndeni wayo. Le nkosi yayihlupha kakhulu inkosi inyanga izulu engayifuni. Lokuhlupheka ukutholwe inkosi unyazo lezulu amakhosi akuthwalile onke aphambili. Ngolunye usuku lenkosi yesizwe londaba ezitha wakwathatha omunye umntwana wangaphakathi wayomfaka kulinye lamathempeli lapho kwalwa khona umkhokheli kwangenzeka lokho. Siyasithi ke mhlambe ke amakhosikazi abuthakathaka kodwa khona amakhosikazi angamaqhawe kuleli bandla. Ngolunye usuku uma inkosi ihamba nabagcotshwa bayo yami yathi khimilili. Yayisithi nebona imoto yami bafundise emkhathini. Baxayeka abafundisi ukuthi ikhuluma ngani inkosi. Wathi ngibona imoto yami lapha ngibone nemoto yalondaba ezitha lo uthi zigijima kakhulu ngesivinini esikhulu kodwa zibheke ekhoneni kodwa yami ngiyibona ilithathi ikhona kodwa lo ndaba ezitha lithathanga ikhona. Sizokhumbuza bonke abantu abamelene nonyazo ukuthi ngeke balithathe ikhona. Kodwa inkosi unyazo lwezulu izolithatha inkosi unyazi ikhona imoto. Uma ukhona la ngaphakathi umelene nonyazi noma ungaphandle basoba ziyekhonini manje eyakho ngilithatha ikhona kodwa inkosi ethethe unyazo lwezulu izolithatha. Sikhuluma ngongalozinde owathi ngapha phambi kwami ngolunye usuku egcoba omunye umgcotshwa uthi ngiyagcoba kodwa bathi yathakatha wena. Uthi manje uthi yathakatha kuyeke ngoba thina boshembe makushiwa into ngawe siyasikipha ingilosi ezokubheka ukuthi yakwenza ngempela yini. Iyohlala nawe yolala nawe yovuka nawe bese siyayilinda ukuthi ibuye ilethe impendulo. Uma ngempela kuthola uthakatha ngempela thina boshembe sobe sesiyakubulala. Ithi kodwa uma beqambela amanga ungakwenzi lokho abathi yakwenza obekuzoleza kuwe siyakuthatha sikubuyisele kulowo qamba amanga.
ngisho njalo ngoba namhlanje naphakathi kwebandla lonyazi lento yafika le yamaselulo WhatsApp no Facebook ikhipha bonke abantu esingazi bathunywa abantu abakhipha abantu la umuntu uzokhonzela indaba yakhe uzokhonzela indaba yakubo akekho umuntu ozobheka abanye abantu ukuthi banjani uma labantu sibakhipha kuma cellphone ukuthi lo uyilokhu ushembu ikhiphile ingelosi asazi ke emakholeni baqambela amanga ukuthi lento bezokwenzeka kuye ezibuya nenzeke kini yenqamba amanga Osamakhosi uNkulunkulu nabangakuvumi hayi ngoba ngakubona uNkulunkulu bakho ingoba inhliziyo zabo zingaphandle umuntu onenhliziyo engaphandle akaneliswa uthi umshumayela umvubu wasemthonjeni okuphila emthwalume Nkosi ulapha Nkosi amakhosi emzini wasezivele uye wahamba lapha edolobheni kuyindawo enhle lapho kuthiwa iShelibhishi Ichemile Nkosi yethu unyazo lezulu waqhamuka iNdiya lafela gumla istatue lakhumula isokisi nenkebenkebe esilonde singapholi samqonda uNkulunkulu wethu omuhle unyazo lezulu lwafikelwa lathi iNdiya kuthiwe ngizophiliswa uwe Waqalaza uThixo wethu wamthuma thola namafutha wabusisa walinika iNdiya lalizwe ngabani iNdiya limbone ngobani ukuthi uNkulunkulu Noma singavumi Nkosi zingaphandle inhliziyo siyakubona uNkulunkulu bakho Amen Umkhokheli uMamwelasi waseKholwane eyofaka ama documents ethende ukufita ikole uvala ngo11 ufike sekuvaliwe ngo11 wathwala imkhono wathatha ama documents waletha enkosini unyazi mefike ekhala yathi inkosi lethela envelope yababeka phansi yabeka icathuli ngeinyawo phezulu envelope Thina siyakuthanda yazi lezulu manje laba basikhonzisa kabi sengathi ngabaqeda uyabona baqeda kanjani ngoba amandla awakho uma esebenza umsebenzi sezulwini uThixo wethu unyazi lwezulu ehlelwa ibeka lento la phansi kweinyawo uthe ngesikade wahlala umkhokheli wasebenza kuthe maseqediwe wathi Nkosazana nika nanga umkhokheli envelope yakhe lo mkhokheli unixoxela le ndaba uyasebenza uthi wezwa sebizwa kwathi uyitholile ithenda lezankana njengoba siledwa labadala mthuzo kuphephela sizovuselela isivumelwano esisenze nenkosi yethu unyazo lwezulu ngo2011 kuJulayi wokuqala ukuthi inkosi yamakhosi lo Thixo phambi kwethu onguwe nyazo lwezulu sifisa ukukhula sibe amakhehla nezalukazi phansi kwesandla sakho mangiphiwe Nkosi nami Imfundiso ezinkulu kuleli bandla Nkosi yamakhosi ezitshela ngamalungelo omthetho sisekelo wezwe kuleli bandla
sizokhumbuza abantwana bengadideki ilungelo lilodwa kuleli bandla lobungcwele kuphela likhe linye. Ilungelo lobungcwele uma usanamanye amalungelo ngoba phela motha isifungo sobuNazaretha usuke uzehlukanisa nayo yonke into ekhona emhlabeni usukhetha ubungcwele. Wonke lamalungu asemhlabeni sawuhlonipha umthethosisekelo wezwe kodwa uma sesilapha ilungelo likhona lilodwa lobungcwele eNazaretha. Namhlanje kukhuma ngisho emaphepheni uthi uShembe uhlukene phakathi ngodaba oluthile amalikhona siyaqwasa uyenzelani into engenziwa la kuzohamba usibhala emaphepheni siyaqwasa. Ithi inkosi lango olunye usuku ngizibone ngisina namakhosazana ngithe ngiphathi nomgidi ngezwe iphunga elibi ngaxakeka ngaphuma. Ngaphuma ngongena kumakhosikazi ngathi ngiyasina ngezwe iphunga elibi ngaxakeka ngaphuma. Ngahamba ngaya emadodeni ngathi ngiyasina ngezwe iphunga elibi ngaxakeka ngaphuma. Uthi ngemese nyakusathane ngambuza usathane sathane usenzeleni isono esibi kanjena na waphama isidlanga usathane wathi Shembe nama sidala wangayimlisi. Pho siphumaphi uthi usathane mina ngiyangilinga umuntu wesifazane ngowesilisa ngilinga umuntu wesilisa ngowesifazane akaze ngimlinga umuntu wesilisa ngowesilisa nowesifazane ngowesifazane. Injalo indaba lezankana manje manizana umthethosisekelo wezwe kunobungcwele obunjena nizosonela ngoba uShembe akazangene emzini womuntu njengasepolitiki ethi mvoteleni sizizele thina la. Anambona uShembe bizirale stadium ethi nginamalungelo nizokunda nizophuza njengoba namhlanje ethi abantu abaphuzayo uthi uNkulunkulu wesibili uthi noma ngavela ingilosi ithi suka ezulwini ithi phuzana utshwala ningabophuza utshwala. Yebo njalo. Ilungelo lilodwa lobungcwele ungasivikeli isono uma usuwile sisesonweni zabalazi lokuphuma uNkulunkulu uzokukhumbula mawuzabalazi ikhokhela. Zikhokhela ukuphuma ungasivikeli isono singawona umhlangano kaJulayi umhlangano omuhle kanjena. Ithi inkosi phezulu entaba iKhelani ngoJanuwari ithi maNazaretha kusho ubuqungu bemhlophe kodwa kubunandi ukukholwa. Ngolunye usuku ithi inkosi lango kwafika insizwa beyibophe ngamaketango nangeyintambo ithi masivuka ukuhlayisha wonke umuntu igibele phezulu kweyimoto lensizwa uthi uNkulunkulu akeni umgumuleli ibhantsha ligqokile. Uthi melikhumula kwathi idlengelela umuntu waphila uthi hayi leli ibhantsha ligqokile kwabe namasosha masevule suvumoya wokusosha. Ingakho namhlanje sithi wonke umuntu akabheka ibhantsha ligqokile ukuthi ugqoke linamuphi umoya kulo July. Mawugqokele enkanuko uzogila imkhuba edokoteni. Khumula. Mawugqokele ungenisa utshwala emzini eyingcwele. Khumula. Nompakisha imthwalo vele uhambe kwashingoma. Uma ugqoke lokho bizisa zabantu zobaqhatha abantu utshothe izisa zabo zamadokodo. Uma ugqoke ukuhlukumeza kunomama la nomakoti emzini ehlwempe eswele umuntu acela ingane encane ukuhamba naye emhlanganweni kanti uzoyigqilaza emhlanganweni. Ngangabona ingane encane lapho namanje ngisagula emoyeni engaphansi kweminyaka e10 ithwele isigubhu 25 liter intengantenga ngathi hawo ulele nje umuntu ocebile ingane esigqili yaye umuntu ompofu yagqilazela. Uphu khona kumula lelo bhatsha. Uma sina abantwana baNkulunkulu sisebungcweleni abukho bunye. Uthi uNkulunkulu ngicela umhlangano nokuthula. Bengashawa abantu. Kodwa futhi ngoJanuwari ningajabuli mangithi ningashawa. Sinabantu kosamakhosi abasixakayo esingeze sizwane nabo abathi mabekhuluma bayebabaze bona bangababazi nyazi wezulu.
thina ngeswane nawe moya babaza wena lukhona unyazi sifuna ukuthi uzobabaza unyazi nokweqiniso ngoba uNkulunkulu usiphila umoya wokuthi sikwazi ukuzwa ungamile kahle unyazini siyakuzwa kodwa phela ngesikwenza lutho sawuhlala nawe uzotsho kubheliwe kodwa ungama endleleni yethu ngiyasizwane kancane Kosamakhosi usithumile sigijima umhlaba wonke ngezwi lakho nyazi lezulu wenza isimanga kulonyaka sesambe sayasafika wandiza nasi asofika eCuba phesha kwelwandle sobona nabathi yakho nyazi lezulu kunabantwana abaseCuba ezweni lingenako ukukholwa kodwa sifice lapha labantwana ngendlela abahlangene ngayo iflag lonyazi lindiza phezulu eCuba manje mawuqeda inabasho ngakini wagibele namabhana u4 uyofika eCuba sibuye Cape Town ngoAgasti eMozambique sobona abantwana bonyazi labantwana sibaficelena sibafike behlangene labantwana akusonto kuleli yazwe kodwa banendawo yabo bezulala nathi benzovuka nathi benza ikhumbuzo bezo23 bezo25 babuya baviwe Nkosamakhosi bathi bafuna ukuzovula umnyango wezempilo ophilayo ebandleni lakho nyazi lezulu ozobiza ngenabasho health professionals wena mhlengazi wena dokotela wena social worker wena mluleki weqondo ama psychologist nama psychiatrist kuzosetshenzwa Nkosamakhosi ebandleni lakho labantwana bavivu uzobakhumbule Nkosi ngoba leliyazo ngithi utshwala kushibhile kuno drink ingulube idliwa sangathi kudliwa inkuku kodwa labantwana abadidekile ngolehlana apheka amakhosazana maphuma inkosi ngasekuseni kuyadliwa emini mawinganela ekhaya udlala ngento yala ekhaya safa sebenomfundisi wabo uyathembisa mhlawumbe ugcine unewanqa kahle benomvangeli wabo nomshumayeli mina Nkosamakhosi ngafike ngababekela umkhokheli mawinganela ekhaya udlala ngento yala ekhaya sithi ke madoda thina sigcotshiwe asiqonde uthe umfana omncane lapha eMaritzburg ofunda eUKZN ohlalo weNathesa khona ebranchini yakhona uthi umholo ngempela uyayazi indlela uyayikhomba indlela bese ayihamba naye madoda sigcotshiwe funa kubalance madoda akulingana sikwenze ebandleni sikwenze emakhaya ngoba mangaqondile ekhaya ngeqonde ebandleni ayo singaphethe imali ke lapho indoda engiyaziyo mina ezweni lakubo ukuthi mafika uShembe ikhipha inkomo njalo unyaka nonyaka mafika uShembe kodwa ithe masihambe emhlabeni wathi umndeni awungeni lapha ezulu umndeni kubuza usikhohliwe niyela uShembe kuphela akulingane madoda Nkosamakhosi siyazama usithumile ngazamabhizinisi siyazama ngithandlulisa ithuba ngibonge kwabasesekile binabasho federal plan sebenza kahle sasicela iminyaka emithathu nje oqala lo phelayo noma kungekuhle ukudlula abantu emhlabeni kodwa bahambile amalungu ethu angcobeke kahle imfanelo zakhona zalungu namanje sisacela niseseke singaxabani ngoba unyazi lungu lethu sonke sisebenzela lona sibangani masingabonyazi sonke kunezakhiwo Nkosi esinazo nabashu esizakhile ukusebenza kahle ezingaphikisana ezakhiwo ikhona zabagcotshwa bethu kunesakhiwo ngisithandayo nami ngiyiso mangela eThekwini bambuye beyiponjwana iningizimu obhodwe ona namaphethelo omuhla onyakatho obumbano kodwa ngicacisa ukuthi ezakwenze nabatshu asike siningizimu sine South Coast no Midland South futhi asike istructure senabashu esiyinanda namaphethelo sino Pink okuyiPhoenix intuzumi nando amawodo oNewlands uzoshaka overelem ngithi ngidlule kulento ngoba abadoda bengadideki uPinki ke awungena emaqadini ugcina ngumfulu useme mase kumzinyathi namaqadi sokuyindoda esabridgini mabenzo kwabo okuhlukile baphambana nomthetho sisekelo weleli bandla siyasicacisa lokhu bantwana baNkulunkulu siyacela bantwana baNkulunkulu uNkulunkulu sivumele kusasa
ukuthi size kuye emini sinabatshu solinde emasangweni size uNkulunkulu nezinto ezihle ezifanele unyazi bafowethu kuza kulombhobho kuyalindelwa ungezi nelukuluku ngoba uzofika ubhede ungezi ngenkani uthi nami ngiyangena ufuna umbhobho ehlalo sibanibani chabo kosamakhosi sihlalo somthetho sisekelo lezikhulu esikuze nabatshu asikazi ukusuka nifuna ukwenzani mase sisukile yile sivimbe nayo ekubeni ke sivimbile nkosamakhosi ngoba thina sokuthanda ngempela thina sihlali akongane zakanga la sizovimba sivimbele unyazi lwethu salithanda ngosuku lokuqala namanje salithanda ingafika ukusebenzela ngeqiniso impilo yethu yonke sigcotshiwe noma singagcotshiwe sicela abantu bayiphathe kahle phambi kwehlalo sobukhosi nithobe leli bandla lithobekile njengomnikazi walo inkosi ubusise nikuzwile Nkosi Thixo uno musa yabungela abantu amakhosi yazi lezulu mfana akagcwensa omshumayeli enhlanzini amen Ngiyabonga Thixo omhle wasezulwini ukuba usenzele umusa phambi komkhandlo wakho ongaka phambi kwabayingcwele abangaka usondeze kuwe umusa ke Nkosi unawo kodwa inkinga kuyenzeka sigange ngawo uNkulunkulu abavezela abantu umusa ugcina ungazi noma abantu fanele baphathwe ngomusa noma ngolaka yini ithi insizwa endala eyayumvangeli kuleli bandla ubaba umgqame ithi baba benzela umusa uNkulunkulu njengoba esenzele nathi ayibonge inkosi uthi baba bafana baseThekwini besebenza abaningi babe kamagenqa uthi babe vame kuze kushaya u1 besebenza umbethe umzimba wesibili nyazi lwezulu wawusubenzela umusa ithi inkonzo kwakuyenzeke uyifake ngo2 ulinde bona babumusa lona ithi lensizwa endala ngiyilalela ikhuluma nobaba ithi kodwa sahamba saganga ngalomusa sase noma siphume eli salindana sathi hayi sesifuna ukungena sebehleli kanti uShembe uyasibona njengoba uganga ngomusa wonyazi liyakubona uShembe ngisho ungaya kuye afika akhulume nawe ahleka kufaka amajoke kodwa asiye umngani wakho wacabangela ngithunyazi lo mngani wakho mawuye kulo lafela kuhlekisa noma lithanda wena wedwa kuleli bandla alisabathanda abanye ngoba ufike wena uthola umusa walo ngiyadabuka mhla wafica kunolaka lwalo nani bantu abasha ngoba nidushana nje lapho nifuna ukuza la ngenkani ngiyathela nabafundisi nikagange ngalomusa
ithi insizwe endala sasesithi njalo silindane sithi sifuna ukungena sebehleli kanti inkosi siyasibuka ukuthi lo Musa labafana basawuphethe ngokukholwa yini noma sebewuphethe ngodumo lwabo lofuna ukubuka ithi ke sasigqoka amabhantshi amahle nemnazarethe emihle bese singena baphenduke bonke abantu basibuke ngoba na uthanda ukungena sekuhleziwe bakubuka abantu ithi laba lunye usuku la yangena khona ithi yasibuka nje lesizwe sezulwini ithi sahlala ithi sathi masihlala sibahle yasithi webafana yini kade ngena uzandla ithi sasisondela yathi hambani niye kule yandlu khona usimendo omningi ngifuna luthutha wonke nufake kule yandlu kanga ngomusa uzawuthola usimendo ithi sawuthutha uthubaba umdame sawuthutha sajuluka samanzi kwaphela amabhantshane beklini nemnazaretha sajuluka kuyisabatha uyimbundana usimende sawubuyisela sabuyela kubaba sathi inkosi sesiwuthuthile ungapha wathi uthatheni futhi ngapha nobuyisela ngapha wena uyaganga ngomusa kwalinsizwa ngangisomfanyana eyayivame ukuhlatshelelisa uthingo ithi inkosi yonke into yenzayo kuleli bandla usenzeli wena ithi noma ngabe uyashumayela ithi noma ngabe uyahlabelela ithi noma ngabe uyasina uzenzeli wena wenzela ushembe kwalinsizwa eyayivame ukuhlatshelelisa uthingo yaze yacabanga ukuthi ukuhlatshelelisa uthingo kwayo sasahlala lapha emuva ithi mayizohlatshelisa uthingo iphuma ithi hey bafana uthingo uzohlabelelisa mina uthingo liyangithanda mangihlabelela unyazi lihlabelelisa wena liyakuthanda mawucabanga kushemba kayena umngane womuntu noma ungafika kwanzela amahlaya ungamjwayeli ushembe kabi ngoba la ikhipha khona ushembe ephaketheni yadumala wathi ngelilanga yasitshela futhi sixakela lo muntu mezohlatshelelisa ubaba yini afuna kwazi thina sonke alingisenye insizwa eyathi mayizonikeza inkonzo ifonele uzani ngizongilalela uzoshumayela mina namhlanje thanda ukushumayela wathi ngenye imini yaphuma lensizwa yasitshela ukuthi uthingo lizoyihlabelelisa sathi hayi kulungile athi ngizoza bafana uthingo liyachazeka makuhlabelela mina kanti ushembe usembonile uganga ngomusa ushembe uzokubamba uganga ngomusa wangena uthingo salindela phela ngoba usesitshelile thina yabizwa ingoma uthingo labiza omunye umuntu kwathi umuntu bese shokubanike lapho ubaba wenzani manje waqala wasola ushembe uzomsola ushembe ngoba umusa wakhe wena ucatha umngani wakho bantu abasha bathi singamjwayela ushembe njobe esisondeza wathi ifoundation ngoba ngisho umntwana mengakhulanga kahle uhamba betente aphephuke nathi unyazi lenze singaphephuki ithi lensizwa amqhambe kwathi ngesonto elilandelayo yayisisukuma inkosi yathi labafana bengibabuka bengifuna ukubona ukuthi leli thuba engabanika lona ukuthi abafike kamuva basaligcina ngokukholwa yini noma sebeyabukisa ingalo ithi ngiyabonga ngoba bakhona bengithi ngeke bebekhona lesontweni bengithi bezohlubuka ngoba bese ngicabanga leli thuba engabanika lona elabo nje ababodi likaShembe engathi singemhambele ngisho phambili uNkulunkulu ungazi nokuthi noma ngabe uthe uguqo onyazini lakuhlebela ukuthi umhlangano uyavala ungatsheli thina ngoba velikhuluma nawe musutshela thina usuvalwa wena abantu bake bathenga izinkwa la kungalozinde sebethe umhlangano uyavalwa bangena bathenga izinga zagcwala bayakhumbula obaba abadala sasebancane kwathenga izinga yangena ingalozinde ayilengananga nasemhlabeni washaya ingoma washumayela wathi uphushinga wavala umhlangano wayendlini lidolo lokuvala umhlangano
ngoba uhambela ushembe phambili ungalazi indese amathunwini emzimoya inkosi lendala yamathunu ya inkosi yamathunu ikhomba inkomo ikhombisa omunye umlisa ithi ngigade kahle le inkomo ezangaphakathi uyasuka nomlisa uthi usehambela ushembe phambili uthi lezi inkomo asigadeni zizohlatshwa usukhambela ushembe phambili uma inkosi sihamba iseziyothula nabagcojo ithi inkosi usho ziphi inkomo ndaba ezitha ithi inkosi ngisho lezi inkosi amakhosi lezi hayi lezi seyifile seyihlatshiwe seyihlabele the izohlatshwa ngazi betshela oba seyihlatshiwe yaqala phansi inkosi yacela intethelelo seyihlabile wena inkomo angithi lakho kuyethiwa nomkhumbi uyanyakaza awulithathi ngani lolo limo oluhle kangaka lalekhaya ngoba kusengaziyo ngampela usuku unyakaza engaziyo ukuthi uyaphambili noma uyebuva ngoba kwazi umuntu yini ungathi umkhumbi uyanyakaza umfana sengigcina Nkosi khona umfana owahlubuka emoyeni waqhamuka kimi ejabule njalo bafana baleli sonto akushembe mesisondeza bese siganga komusa waqhamuka kimi ejabule angisabizeka ke ngegama kahle sengibe ngabizeki manje khona sebebangibiza ingalo wathi hey sibanibani ngiphuma endlini yenkosi wathi hawu uphuma endlini yenkosi ithi inkosi kade ngibizile ngangena phakathi uthe uyaqala ukungibalela ethi endlini yenkosi khona ukuthi nokuthi kade wo ima angifuni ukwazi endlini yenkosi khona ngoba ushembe uba nezinto angafuni zazi umuntu uma wayibona kubulali uma ebize wena ngelilanga ngaxoxelwa izinsizwa ezingizalayo zathi yake yabiza insizwa ekuphakameni okudala kwathiwa iyolungisa egumbini yalungisa yaqeda yathi mayisiyocela isibusiso yathi inkosi uhambe kahle sesiyobonana kwezayo wathi hawu Nkosi ngenzeni wathi khona into oyibonile ebengafanele uyibone manje uzosuka uxoxe ukuze ungaxoxi kungcono ufe Nkosi ayibusise sendikuswele njalo indaba ngicela ingikhethe inkosi enkulu yasebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu isihlabelelo 174 ivese lesibili igama lami ngosabelo ngosiphesihle ngokwabiyela ngisuka empangeni entambanane emdedele ethempeli amen izizwe
27 ise-Howard College nginomfowethu engilamayo number 10 ogcina ekhaya kuba nomama ke siba u10 kuba nomama kuphela u-applyile lapha e-Howard College wase kuthi ngo-2015 ngalesikhathi egula enza umatric wagula wangabe sawuphasa kahle umatric ngalesikhathi engawuphasi kahle umatric waye-applyile-ke ey'ndaweni ey'ningi kodwa bangamthatha base bambiza e-Howard bembiza ukuthi ezokwenza ama-audition ngizokhuluma ngoShembe eyiqili lamaqili bambiza ukuthi ezokwenza ama-audition ngalesi sikhathi ewenza ama-audition lithe India mangabe liqeda elaliyilecturer kade liba-assessa lase libuka ukuthi lo muntu uwaphasile impela ama-audition kodwa umatric akawuphasanga kahle labe sesuka le lecturer eIndia yaseyithatha amaform akhe yasiwalahla emgqonyeni ngalesi sikhathi walahla emgqonyeni yasihamba leyayolala ithema ilala kwase kufika indoda egqoka umjivo omhlophe nesigqoko esimnyama yathi ulilahleleni iform lalo yamfana ithi ngalithi ngaphaphama ngikhuluma ngonyasi lithi ngaphaphama ngase ngizibuza ukuthi yebo ngililahlile yona iform kodwa angibazi ubulili bomfundi engilahle iform lakhe lithi ngayicabanga lento ngoba nalomuntu uyasabisa kabhekeki kungenzeka uShembe uyamazi engasabeki kodwa uhlangana naye emashlukana ndlela uyaqhaqhazela lithi leliya ngaphinde ngalala ithe uma ngiqeda ngilala laphinda futhi abuya le ndoda yathi ulilahleleni iform lamfana uthi ngabe sengibuza ukuthi yebo ngililahlile pho ngenze njani uthi yathi le ndoda hamba uyomfaka isystem uthi umnikezile imali yokufunda uthi uyamnika nesikhala sokufunda uyamnika nendawo yokuhlala yathi Lindia angiyazi ID number yakhe angazi ne student number sakhe yathi inkosi nasi student number sakhe yathi 216 yazisho zo 9 inombolo yabona sembuza Lindia lathi uzobona ngani yathi inkosi izomenza bone yasithi lalela lo mfana akafika nabanye abafana uyofika eklasini ngomhla ka12 ngo2016 kwaqala ukathendwa ema-UK Z10 ngithiwa umhla ka8 noma umhla ka6 kodwa lo mfana akafika kanye nabo yathi uyofika ngomhla ka12 futhi yakufika late eklasini yathi ubegqoka ibhlukwe elukuthi egqoka izicathulo ezukuthi egqoka neshirt elukuthi izinsuku kanti uShembe uyazi ukuthi ngale mihla lo mfana uzobe egqigqela ukuthi usawufuna indaba zama-ID abazali ama-marriage certificate ukuze akwazi ukugcwalisa u-NSFAS nangempela lwashaya usuku lokuthi afike umfana ngomhla ka12 i10 inkosi uzawufika late eklasini nangempela waduka yena ubona ukuthi uyayidukela nje uhambe efuna i-lecturer i-attenda khona i-lecture value lutho ukuyithola wayithola late uthema efika lambona India laselimbiza lathi ayo Mr Biela wathi yebo laselithi please follow me to my office wasehambe e-officeini lithi waqaphela yini ukuthi amapointo ikhozo yenzayo amapoint akho angaphansi kwe-qualification yenzayo uthi umfana yebo ngiyaqaphela uthi ke why don't you ask awubuzi ngani waselimbona ukuthi uyathuka laselithi India limxoxela indaba kade ngimxoxela yona laselimbuza ukuthi uyayazi yini indoda egqoka igqoka esimnyama nomjivo omhlophe wasethi umfana wakithi yebo ngiyamazi uShembe lowo waseveza ifoto lakhe lathi they are exactly the man who gave you your student number lithi India lomfana kithi lithi ngabe ngikhoze izithombe zakhe noma uyaphila uthi umfana uyaphila lithi uphi uthi usendaweni esegolo kuthi sekuthuthukeni lathi India please do not make a mistake when he comes back please take me to him uma
enza iphutha mayebuya icela ungithathe ungise kuye ivesi elilandelana lithi zavuma zathi yebo masiye kuphakameni manje engathi uNkulunkulu bengasiza abangcwele uthe umshumayeli meqala wathi ikhona indoda ethile yalahleka ushembe mayikwazi ukwenza lobuqili angeke ukwazi ukumenzela wena obuqili ongaphezulu kwalokho yake yakhuluma inkosi langa yayisemzini waselinda ntonga ithi inkosi yasekuphakameni ithi yathi bayisukuma iphethe inkonzo ithi ihlabelelo u237 ivesi lesine lapho lithi khona lokhu usizi kuphelile ukufa konke amanga nobuqili kuqedwa ngomlilo maqede lapho yasifunda incwadi kaJobe ethaba ngamaqili yobacupha ngobuqili babo yana yasiyena lencwadi ithama yeka lencwadi yasithi maNazaretha ngiyadabuka kunabantwana abalokhu bengihlupha bazonikelela ubaba wabo bathi ubaba wabo waboshwa manje akaphume ejele ithi ngoba engaphumi nje ejele ithi ngihambile ngaze ngawufika ejele mangifika ejele ngangamfica ubaba labantwana ngithe mangiqeda lapho ngase ngibheke ukuthi kwenzakalani ngase ngithola ukuthi ubaba labantwana waba isiboshwa wagcina isiboshwa esumaqhuzu okwakuyisona kwakuthi mangabe kukhona isiboshwa esishonile lesi siboshwa lesi kube sona siphathe ikhiye walapho khona isidumbu uthi ngoba sekusuka indoda yalesi siboshwa yathi sibanibani isho ubaba lezingane ngiyacela ngishiye ekhaya kithi umuzi umahlapha ngifuna ukuyowukhanda yasicabanga le ndoda uyise kwalezingane yathi ayikho indlela engakukhipha ngayo kodwa uyuzwe mawukushona umuntu ukuthi khona insimbi ekhalayo wathi yebo wathi kimi onesikhiye salapho kuhlala khona isidumbuza laba abantu akusuke ngekho umuntu kodwa makukhala insimbi ibhokisi lisuke lingavaliwe othi makukhala insimbi bese uyasuka wena ufike uvula ibhokisi ungena ulale khona ithi ubophatha ithoshi kusho le ndoda ubophatha ithoshi ukwenza ukuthi ngesikhathi sekushayela ibhiki ithi ngeke ngishayele zonke ngoshayeleza amakhona kuphela kodwa ubophatha ithoshi ukuze mangishayela isipikini ebese uyasibona wena nangempela yadlula insuku kwadlula amasonto kwadlula inyanga yakhala insimbi Thema iqeda ukukhala insimbi sadedela iziboshwa ziyazi makushoniwe ziyakhululwa yasigijima afike evule ebhokisini iyalala lensizwa awubaqhukula abantu ibhokisi lasinda ibhokisi kwasho hayi kodwa vele umuntu uyasinda ithi inkosi yasekuphakameni kwathi mase sengcwatshwa le ndoda savele sakhala isipikili yayitshela ndoda ngeke ishayele zonke ithi mayisibona isipikili sangena sonke soqala sangena sonke sesibili sangena zaliqekelezela lonke ibhokisi ibhikili ithi mangabe le ndoda yasilinda ukuthi awucishe umngane wami uzoza zongikhipha umngane wami hayi yadlula izinsuku yadlula amalanga wayithelakela kophatha ithoshi wabe sethatha leli thoshi wabe sebheke zama ukuphenduka ebhokisini wabuka ukuthi khona ubani lona mathi uyabuka ubaba walezingane ithi inkosi yasekuphakameni maNazaretha ngithema ngisukuma ngathi ingoma ethu ekhuluma ukuthi amanga nobuqili uqedwa ngomlilo ithi nani maNazaretha uma nihlala phansi nibambele ushembe meeting bese nicabanga ukuthi khona izinto eningazenza uthi ushembe manibamba meeting ngobuhle naye uba khona uma nibamba imeeting ngobubi ngobuqili naye uba khona ithi nani nakufana nale ndoda uma nibamba meeting ngoshembe niyothola senginiseni ngaphandle komuzi wasekuphakameni ngoba nobe nibambe umhlangano ngeqili lamaqili inkosi busise nikuzwile
Nkosi yasezulwini ngapha ngakithi emampondweni kuke kuphume imoto ngekhathi ezithize ihamba imemeza ukuba bonke abantwana abaneminyaka ethize neminyaka ethize abeze bezogonywa babe abazali balabo abantwana babathatha abantwana babayise emgomweni oshiwoyo bese kuthi abanye abazali bangabathatha abantwana babo kuba babayise emgomweni laba kade beyile emgomweni uma bebuya babuya abadlale nabo laba kade bengazange baye kogonywa bese bethi laba abazali beingane engayanga emgomweni kuyafana nje naku leingane ziyafana akukho mehluko noma ke Nkosi siza lapha kuwe njengoba asizigidi nezinkulungwane bathe abantu bazobuya nani ngoba kuyafana kodwa kuthi kungafika usuku la kufika khona isifo sesimungumungwane bese kucaca ukuthi sigonyiwe neza igonywanga lesi nalapho sizawuphuma singaphethe lutho kodwa sizoshaya usuku lokuba kufika usuku lesimungumungwane bese kubonakala ukuthi lezi bezikhona phambi konyazi lezi bezingekho yake ufunda insizwa yakamthethwa yahamba yofunda ongoye ithe mayifundi iphakathi ongoye bese izela ngesikhathi kukhona iletha phambi kwayo bese izela ilala yayenza lento yokuzela yaze yabona ukuthi khona la ngisala khona yayisiyahamba yakumalumwayo nangu umalumwayo lapha embumbulu emafutheni ozala lomshumayelo khona lapha wakanzuza ithi malume nginenkinga esikoleni angizwa lutho uma kukhona iletha ngiyazela ngilale wayesemthathwa umalume wathi akwesiye kuphakameni enkosini mabe fika enkosini asekuphameni ithi Nkosi yanzuza uthi unzuza Nkosi ngilethe nangu umshanami ithi Nkosi khuluma mshana uyachaza umshana inkinga nayo isithi Nkosi hawu unesifo sokulala uthi yebo yayisimkosi imbusisela amanzi namafutha yayisithi hamba ithe basukuma yathi Nkosi ibuya yathi futhi wena ngifuna uyiyeke le ifundo oyifundayo wena ngifuna ube ummeli wathi umthetho cha Nkosi thina kulesi sikhathi samanje asikavumeleki ukufunda size sifike lapho yathi Nkosi sekusho mina uzofunda wena ubummeli waphela inyanga esafunda umfokamthethwa yase ishintsha imithetho eSouth Africa kwathana abantu abamnyama sebengafunda baze babe ngabameli yase ikhumbula lensizwe ukuthi ayishilo Inkosi yasekuphameni yase yashintsha yangena ngapha yakufundela lobumeli yakufundela yaze yagogoda kwafika isikhathi sokuba iqasho isebenze yase iyasebenza ithe isebenza iphakathi nakho base kuthiwa ayilalela wena mthethwa hamba uyosebenza ngakini embumbulu ngoba wena usayijuniya wayesehambe enkantolo yasembumbulu kwasekuyaliwe embumbulu kakhulu kwaligode ezimbili abantu bakasabela basembumbulu basebebulala umuntu langena icala langena kuyona lensizwa kaMthetho ithema ingena icala seliphakathi nayo kwafika usuku lokuba icala liqulwe iyaziwa lo mndeni wakasabela unenyanga enkulu esatshwayo yayisithi lenyanga kulomfana kaMthetho leli cala liphethwe uwe ithi uvume kanjani ngoba uyangazi yilo ivumile ngoba uyangazi ukuthi lapha kumina alifakwa wasegaranta nomfokamthetho ukuthi lento uyifundele laselishaya usuku lokuqala yaqhamuka lensizwa yakasabela ihamba nabo bonke abantu bakubo ihlobe ngayo yonke inhlobo yokuhloba ekuhloba inyanga kwathe kungahlangana amehlo ahlangana nale matsha kaMthethwa laseyishayeka phansi yawa lahlehla icala
Wathi angavuka lapho umfoka Mthethwa wakhumbula umalume wathi malume ngisenkingeni enje lasephinda lensizwa umalume yamthatha yamhambisa enkosini yafika inkosi yalichaza udaba ukuthi umfoka Mthethwa wagcina nini ethempelini ukuza nokungeza kufana eyikhonyiwe nengagomanga ihlukile wagcina nini ethempelini kwathi hawu wagcina esafunda yasitho kumthathe malume uhambe naye umuse ethempelini kuze kushaya isikhathi sosuku lecala bathe bangafika ekhaya umfoka Mthethwa kwabe uyena owaziyo ukuthi isikhathi sikalala nathi isikhathi sikavuka nathi usuku lwesabatha kwazi yena kuqhathi wathi angaqhamuka ethempelini ehamba nomalume umalume akaze ayigibele ngisho imoto yakhe kwaba baza abantu bathi ha khona umfoka Mthethwa namhlanje samgcina efunda bakugcine nini wena Bathi ngosuku lecala bayisebehamba wathi ke inkosi uyoqala ugqoke le ngubo wathi emegqoka ngalolo langa umfoka Mthethwa wagqokiswa kwabafundisi nabavangeli waqala ngengubo emhlophe ngaphansi wayesegcina ngengubo emnyama yamanga Uyaphinda lenyanga yathi hawu Mthethwa wena futhi asahlale lecala kanti ungibonanga yini kanti uMthethwa usegomiwe kanti uMthethwa usewutholile umgomo yathi lenyanga ngizawuphinda mfana kanti uMthethwa uphethe umgomo useyakwazi ukuhlukanisa ukuthi lapha uma ulapha noma ungekho khona umehluko langeni icala yazenza imanga zayo inyanga ithe ithi yabuka uMthetho emibili kukhona uMthetho omdala kukhona uMthetho omncane yayibuka lensizwa yathi yabona kanti uMthetho akaseyedwa usenganelwe inkosi enkulu yasekuphakameni ukhwekhwe noTwayi akufundelwa ndawo kodwa kuya ngokuthi usondele kuphi mawusondela kumuntu onokhwekhwe nawe uyalithola mawusondela kumuntu onoTwayi nawe ubuya nalo umuntu nomuntu abheke lapha esondele khona ukuthi uzakubuya nani inkosi busise nekuzwini inhliziyo yami isesandleni sakho Sunday.
basezulwini loguqile phambi kwesitalo sobukhosi usenzo ngokuzala ngokwamfeka ayibonga inkosi ngilapha emaqadini sazisweni bantwana benkosi mase sibuthele sizindimbane kangaka ngikhumbula insuku sisanothingo namakhosazana wayethi njalo mayephakathi kwethu kanhliziyo emashumishumi kwakuneyindaba angayishiyi kuyikhuluma kwakuneyincwadi ayithinta njalo nkosi yasephakameni wayethi laba bantu basondela kimi ngey'ndebe zemlomo yabo kepha iy'nhliziyo zabo yikude nami wayethi xayana abaprofethi bamanga abenza kimi bembethe ingubo emvu kepha ngaphakathi beyimpisi ey'phangayo esasibona bonke abathi inkosi abayobona umbuso wezulu ngibona kahle manje samele mvunguze ngaphakathi kwethu bantwana basezulwini ngenye imini ngo-1926 phezu kwentaba yenhlangano enhlangakazi kuma ubhombeni isitimela samampondo umlethi kamadina nazonke isizwe sithi mlethe umnqamlandweni wendlela zesihogweni ukuqabatele babo basemhlabeni nasezulwini ukuyabhumbana phansi kwelasemzulu kwaqhuma iphethi kwamizizika uthi uma iphethe inkonzo useqedwe yayivala bakhonza abahle basezulwini wabesesabeze abantwana basezulwini bezonikela kuye etafuleni basebenza beyifu bengeza beholayini basebenza beyifu wasewathi umuntu akakhiphe umnikelo wakhe akhulume nawo phambi kobuso bakhe ukuthi uzawuthini kimi mina ngushembe ngivele ezulwini nginey'ndebe ey'ningi ngizobezwa bonke uthi bantwana basezulwini masebenikela laba bantu laba kwaba khona umshumayeli umshumayeli wokuqala lenkosi yasePhakameni wasentanda umshumayeli uGumede wayakhe lapha kaNyuso ngo-2012 uNyazi luse elinda Ntonga lake lawugila lomkhuba ngifuna ulumbanisa izinto uyibone ukuthi izinto ziyafana yini noma ayifani bathi abantu basebenza kuye uthi umuntu akakhulume nomnikelo wakhe base kwasuka lomsindo wasuka ngo-1926 phezu kwentaba yasentangakazi kunengoma yake yashawa lapha ekhaya ithi ningithethelelo baba ithi ushembe wasemandulo usesenguyena namhlanje na ilanga lamalanga usesengulena namhlanje na uye usesenguyena namhlanje na umshumayeli uGumede bayezobika uthi inkosi ngikela abantwana babafana shemba nginabo kwabe siyawushiya umnikelo wakhe waqoqwa ababe uqoqa ngaleso sikhathi base bawuyisa etafuleni kwaba inyanga yodwa kwaba uFebruary wayisola emuhle umama wasekhaya sakhula inyanga zithe inyanga mase isondele ukuthi usengamshaya phansi noma inini umntwana unkosikazi wavaleka amehlo thulithaqa hayi ukuthi obhekile inkophe evalekile ngci uthi umshumayeli uGumede uthi unkosikazi wami ngifuna ibone lengane uzoyibona kanjani ukuthi umntwana muni lo amkhulele uthi ngasasa asehle inkosikazi siye emzini wasePhakameni siyawubikela ushembe ngoba ngambona igila imanga wangibhabhadisa eqeda ukusheshisa ulwandle ngo-1914 lapha eBishop Bend bakudla bafike emzini wasePhakameni emzini omkhulu uthi amasebe sesigawini esincane esiphezulu nayi ndamthatha kamayikisa ihleli lapho uswazi kamaphamba uthi mayiqonda kulo mayifika uthi inkosi nangu unkosikazi wami shembe unkosikazi wami ngacela umntwana shembe kuwe womfana inkinga manje inkosi usevalekile amehlo shembe mvula amehlo yasiyenzeka indaba yasiyathula into yasezulwini yasakhipha imini emibili yakhipha okhamba yakhipha phakathi indawo yakhomba emehlweni enkosikazi yakhomba emkhathini yakhomba phansi yathi yasiyakhafula yaphimisa amazwi yathi ngehla ngingedwa ezulwini yathi ngithi mehlo alonkosikazi vuleka njengamanje wathi nya waphinda wathi ngehla ngingedwa ezulwini angehlanga nomunye umuntu
ngakho ngithi mehlo alonkosikazi vuleka wathi baphinde kwesithathu babe seqhuma igazi emehlweni alonkosikazi lapho phosa gcwala isifuba sithi masibombe isifuba wathi wathula nje kwanhliziyo wambukela wathi wamkhomba okugcina wathi ngithi igazi elikilamehlo alonkosikazi suka njengamanje lo nkosikazi abone kwaqhuma inyembezi kwantwa amanzi isifuba kuthela inqimo khona inyembezi wasubona unkosikazi inkosi yasezulwini yini oyofisa ngiyenzele yona mntanami uthi inkosi anginali idokodo lapha emzini wasephakameni uthi Shembe ngicela umbambe osesephakameni unkosikazi engayishiya ingane ngalesi sikhathi inkosi singakafiki ekhaya wathi kulungile kumede kuzoba njalo kude beshona Kokasime beshona phezulu osesephakameni umuntu mayesekulezi insuku lezi zokuthi umntwana ngambeka noma yini phansi akangene emazini amaningi kodwa banqamlungeni kwathi ngoba kathathu bathi babefika egcekeni kwaphela umzuzu eyishumi wasiwayishaya phansi ingane yomfana ayibonga inkosi silandela lo Shembe ikhonze izinto sasezulwini sengizohlala phansi bafowethu ningangishaya Bantwana basezulwini kwakukhona ilwane ezakhishela imemo zimenya ukuthi azize emhlanganweni omkhulu lapho uzodinga khona indaba ezishuphayo wakhipha isimemo sibhala igama nokuthi uzohlala phi la ezohlala khona kule meeting noma kulo mhlangano washaya usuku sashaya isikhathi samboneleka izilwane sangena kwi-meeting sithema seziphathi umuntu nomuntu uyohlala esihlalweni esibhala igama lakhe sahlala zonke izilwane kwakhona isilwane esingafuni ukuhlala phansi salibele siqala ezinye emehlweni asifuni nje ukuhlala phansi lashaya isikhathi kwamele khulume ongumphathi wohlelo noma uzobethula inkulumo yomhlangano kwazobona isimple lesilwane lesi singafuni ukuhlala phansi kanti wakhanda isiphithiphithi akafuni ukuhlala phansi yena uthe masebembona ukuthi hayibo efanele ngabe usiyaqala umphathi wohlelo uthe masebona ukuthi fanele usiyaqala umphathi wohlelo wasondela wayohlala kulesihlalo esibhala igama lakhe inkinga enkulu kulesi sihlalo esibhala igama lakhe eceleni kwahleli isitha sakhe lesi silwane kwakuyigundane eceleni kuhleli ikati yasuka indaba babukana emehlweni yaqala i-meeting yasho kwakhulunywa lo ucuphela kahleli ngisho la kahle ubuka ikati ukuthi manje lasuka naye uphuma ngomnyaka uhleli kahle lapho uhleli khona awubunje isitha sakho uyayizwa inkonzo amen uthi bantwana basezulwini mase sithi umphathi wohlelo mase yangasemaphetheleni balibele bacuthile babukana bodwa kwasewashawa ihlombe kakhulu washawa ihlombe kakhulu lasedideka ikati labheka eceleni igundane lathi ngonoba laphuma ngomnyaka indaba enkulu-ke nansi akekho umuntu phakathi kwabo owenza ukuthi kuthiwane emhlanganweni wena uzozwa yini ukuthi kuthiwane mawubuka isitha sakho lapha Nkosi yasezulwini ngangawubona umusa wakho Shembe cela uwehlele phezu kwethu futhi ngo-2012 Nkosi wasigeza zonke izono ngo-2015 waphinda Nkosi lezi zono Nkosi zinamandla siyasehlula kodwa Nkosi ngosiyakuthanda ngayo yonke inhliziyo yethu Shembe sigeze futhi mgezo ezoni Nkosi busisize kuqala Siyabonga ufakaza uhle esiphiwe inabashu enhle isuthi inkosi sizisa Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-55 55 Ngicela unkosana uSithembiso ngithi asihole ngalesihlabelelo inkosi imbusisa
inkosi kusupha mabangcwele. Yes, hello.